Maspenin reboot lamka minin chibai kangbu masahi dunia ki holim nango thulu dinga hile Viruste Ziah Kipahthu Pathian koma Genni Viruste Ziah Pathian koma Kipahthu gen dinge hi dot na pen bang dot na ye limdang ne chi maithei maspenin virus chi bang hi chi en le Chinzam tombing sing despite dictionary virus ka nat na hi akichia nat na hi ma hiya nat na hi ming tunga luthei ubana gan hing tung le hampa uchan le huan hai chi te tunga jong tong thei nat na hi de hi nat na hi chi chiang in hi atang pin hi ilong sima hi awai lo lam ngin imu a khobel khang thu ayet le hi kumjabi khatna padin hi kumjabi som le khatna tan le na hi ana umto a mi million lam hi ala na siba uchima abang in hi kumjabi somni le khat 20th century to 21st century sungja na hi tamma maya 1918 in Spanish flu iti nauma million tela singni ansia 1957 to 58 in Asian flu H2N2 virus akichikida ho amkida 1961 in cholera pandemic kichi amkida 1968 in Hong Kong flu pandemic amkida 1981 apada tunitana na hi khat omdan auma Manipur gamchawla Mizoram mazong Christian tela tamma ama na hi le HIV ahia 2002 to 2003 ki kalin hi SARS pandemic amkida 2009 in swine flu amkida 2012 apadin hi Middle East respiratory syndromes MERS 2013 upon 16 Ebola virus 2015 to 16 Zika virus tokida 2018 Ebola virus sikhat Asia lamde kida 2019 in coronavirus kida Tunitan tuato hi jahi kumjabi somni 20th century to 21st century yet lehi virus hi atamma mame hi virus ten hi mihing million tel anathai ai le virus hi hoi do yet lehi virus hoi longen ta mai di hi tabanga mi si na tum thai an hi lo hi thil hi asiam le hoi zong a adi le adi lo zong asiang lo le asiang zong hi hunchima bang hi virus tunia na hit mihing that thei le virus mihing adinga phatuam zong ana to ahi mammalian virus ke chi khat hi penin hi ita sa na do tu ahung so hada hin hi na hi tuam ado dal thei hi hubana Dr. Marilyn Rosnick kichi khadam ama USA hi virus mihing tung hile gan hing tung hile hubana hai chi te tunga kithedal dan study an bol hi himinu in hi Yellowstone National Park USA hi hai chi khat study an bola utokiton in hi pate khat hubana pate in hi na hi khat paya hi gamsa a powahia hi gamsa a apo chawilon alei asat dan hi 122 Fahrenheit apo lo le hi hai chi te hi gamsu azawlo ding hi ahi ile Rosnikin hi USA lab hi Yellowstone National Park a hai chi khat hubana hi pate khat le pate in alo oson virus khat ala sona study bol hi study
ang bol tung ton in hi bangin chai chi le hi hai chi chi khat ban hi Pathian pate virus in a lo son pin study ang bol a hi ile bang he ang mu khe chi le hi pate pen le hi hai chi pen hi temperature sang ta apolo le dam su azo ding hi zen pi hi virus in hi a hai chi po na choi lo an lei na san jong hi asu hoya uchi in hi 122 degree Fahrenheit apoi mo pen hi 140 degree tan hi virus pen hi adom sang to a huchin hi hai chi huban hi apate bang jong hoi ma che hi hubana Discover magazine na ing et kit le hi virus hoi kida hi virus hoi ten hi hemophilia asudam thei chi hi hemophilia chi chang hi si khala hi ai lo si hoi lo apanin mi him aveng thei hi achaki da hi ucho uzang hi lawin hi Oxford professor John Sheila Noxon. Where is God in this pandemic world? Where is God in this coronavirus world? Chile khabugel na hi virus hoi lo tampi line virus hoi tampi ahi dan hi le khabugel hi amana suina tungton in hi virus hoi te pen hi atang pin hi lui ahi lo le tui kiching namun bang 100 millions per milliliter machia hi pen hi Australia population le li bang phajo hi ai le hi to bang virus te tui tunga chiang hi nat na hi dang hoi lo jong athat theya ubana hui khwa zonga so siang a tui ne zonga so siang a ming tia ding dam te wai ma mai na ko ya chi hi Marilyn Rusinic main again kidna Hovela virus tam pi hi virus te la nat na hi pua mi te si the na tan nat na hi pua pen hi zala atam to min 1% chawa hian chi ai le 99% virus te ita san nat na do tu suhat pu ading anapang jong ma inele don so siang tu le inele don te hoi doa asian tho nang a pan la tu virus hoi a ahi a ubana hi weforum.org agel hoi kasama makhat khonggen ki du da virus chi te pen hi pa toina ipialo gal hang sante hi anachi ya la hi khabengen kining virus chi te pen hi sabam gen le unsung heroes ahi pa toy di banga i pa toy zo lo pa toy nai pialo mi hing te dam the nang a na pia sem te an hi ni chi tunin i dam sung hin khwa virus ni tengin auma hi virus ni tenga te pen hi virus ho hi i dam the nang nana do tu ita satunga suha cha tu bana azamai gen bang a nei don te so siang tu le i hui khwa te so siang tu virus tampi je hi tun tan pha i cha ki ram to a hi a Pathian ko ma Kipahthu gen ding Philippi te bung le chang ni Kipahthu gen an si ya la hi uzen hoi don ngai tu ale hi khang thu a hi nat na hi hovet pi zel swai chi pen kum tenga jong ai sia kum bang za halam khada ma hi a hi virus hoi lo kum ba za hal te pen Pathian in thei pia tung a hi a akipat na zo khen khat ten ba apan ki pana chidingo khen khat ten Chinese lab Wuhan Institute of Virology apat ki panjong chthein jong akipat na lampang su tu mi siang jong le Pathian thei pia hi virus na hi a zen hi te tunga thunei tu nei te tunga bol thei tu pa Pathian kom Kipahthu gen gi gen ma se virus hoi ahum pia te je Kipahthu gen gi gen ni kum teng ni teng da kal chena virus hoi lo ang pia lo zen
Kipahthu Genni virus hoi ini tiazi hing tau hi chi thei komin Pathian kom Kipahthu Genni hitawang dinmun idin lain Pathian in nang hoi na Ziah ke hoi na Ziah hilo ai he pi na Ziah liang wa hi virus hoi te ta satung hile i hoi huai hile inei don tung tonom sa Ziah dam hi chi thei kom Pathian tunga Kipahthu Genni alpan thu tom khad yen te tan chen sam sa hen pai nge